Yeah, twabakira muri abamani tugiye abamani tubakunda ni tukunda of course nyita Beazini ZDJ ni NKORE Media TV and online TV best here ibara tubahereza butere fika okoko aho muno turebera umusimu yawe laptop yawe TV yawe no kuri cyamani tugiye abamani of course moja kadade nasoka kumura bakutiki TikTok yes mwe bari mnonga. Guess what, erizoba nyine omuntu wa man have a surprise for you our viewers kandi mweyondere kutufollowinga mweyondere kusubscribinga mweyondere kutambura nito mweyondere kutwagera buri kintu cyone kitukubanjura korabera mu mikutu yitu yona na mnonga no ya NKORE Media na Ankole Comedy Limited. Of course I have a surprise for you. Guess what? Yeah man, this again. Is Bakiga page alongside Beazini ZDJ seya kuhambarara nanyati nakaongera agwenshongije agande mwana we undiyo ogyote nyine bwari twakwakira kare mazima banzo kwato mu bugaro kubugona kumukasho ryo muntu nkanye gamuntu kompire yes twakwakira kandi live NKORE Media TV banyita Beazini ZDJ nyine banyita Chomugisha Shalon Chomugisha Shalon ede ni NKORE Media TV ramusi abarebi bitu n'abahageze bawe byo no kutwariza abarebi ba NKORE Media TV n'abazungurizaho mwena mugwebarego no kumwisa engaro zanyu nibatwaza bita nimba kunda munonga kandi ni mumwe bare kunkunda kandi mwe bare no kuna NKORE Media mukama batwero mugisha amina ni ntitwara umwezina rya Yesu so hando ryo gumire ryo mazima tenyina shoro bigenda gine gwari mazima Shalon omurebi witu wa NKORE Media na ndakumanya Shalon noha Shalon n'umwana wazigwa Bakiga babiri of course umanyika Charles natumuseme gahuda hati umanyika Charles no mugenzi sorry ani bwamazire kuturuka misho konka mukama musasire yataho mwiguru we have that belief Shalon no Mukiga gashushu no musigi arezerende ngobe enza foundation yanje witu ni Nangara mama wanje na tata wanje mama wanje na ruga karukara basidi no mukimbiri na ruga karukara mzee ya ruga Nangara kabari bona n'abakiga so ni obukomoko bwa Shalon ni kabari twakwakira so ugambe umunonga kuja tukwakire kuja ngo tukwakire Shalon nakakurata Shalon no mwana wazigwe kabare nshirwe mwana unkabo kuja ngo tata bakamuha transfer murimo bamutwara Masaka tata yakuriro twakurirokwe then tata yayombe ko buri kimwe twakurirokwe washomera Masaka nakura Masaka ngate ndashwirwe torashwigweyo ndakureba nchura gambira George yes Shalon okija washomota Shalon akashoma yashomera kimwe no mugigi yagushoma ayigayo ari omukego tarashomere kashoma so Shalon wija ko amazero kushoma tubintu turakureba uri aheru wija wagenda utaheru ekiteka teko cyo kuza heru abroad kija kita cha rugahi ejo kandi story ningwa guy ate nyowe kwija kuza heru kikashi gechiroto cyanje cya kare no bunabire ndo mwana aro bunashitabisaga mama bujya mama ngugambire nywe byatembe nyonyi
kani mpurango mu nyonyi maniamu nyenda nanyezo mu nyonyi atrisi njinye bugaye hati nakura narugo muka natanduka kweya ngo muntu gaye unayikire yesa karo company bageta Dam Logistic niyo yandikira heru kubanza kwanje naza Saudi kuka Saudi tidamazira contract okutembenyonyi ukagendera kiroto ningahine kindi cha kuruga karenyo kandi nyenda kutembe nyonyi kunkabo kugira ngo nyo witwe mama witwe tukatubya abakozi witu so gukora kikaci tarye kizibu cyanje konka so kagitembo uri kuzakora nkatemba ndi kuzakora konka nabwo kikaci gecyo cyanje cyo kutemba nyonyi ndafanta tembera nyonyi gaye mazima nagitembaho nagireba nazo mu kamina nagishitama mugaye nagira borekere takadire uko hari takadire hari Shalon nyendo ntebeze ati nkanye nyowe na Asumani nyine na muzeyi mashwe kono cyara kumureba itwitwe tukatemba ganyonyi ati tukatemba ganyonyi shane tumango enyonyi tujereba yiguru tumango Museveni yarabo hati nitwendo tushobororere life mwenu feeling boko bano feeling aho kuza kushikanyonyi kujiri batamu ne utemba koko kuzo mutaksaha ya mawe ha kaika chahe newe nyonyi newe nyonyi ziri mpango oiko mpaka yeye neba niziduduma zidoni za tatna nyina niza kuzabu ubwire bwitu bwaye twashobora za gate ya mawe twayateze bishwane okwe turi kutina tuikatemba madara tuikomunyo yati ganye na baba ama cyabagenzi banje gaye kanda madara omunyo yari umwaro wa madara gaye wanotemba noza yo gaye ati ganye na baba ama cyabagenzi banje ati turukwebuza kandi akabyo muganda ati gwe ibitu byadara tugenda kuri nyenyonyo kimanye genda kwambuka gaye nareba enyo ndeje yambuka kunkano mayangu yane yambuka ushangu mba mukakashuma mutima nuguruga munobe bigerebwe uranotitema gaye na urawena nagira kazengera konga mukama ni wembabazi twagenda twaika Dubai yamawe narebe shaisha Dubai ekiraga nimpurira Dubai biroto atiwe kwano tamburombe roto byitu ekinyaye burize nyenturaga nimanyango okoko omuyiguru just nakasheye gaya ariye binankeje mutwa ndege nanetetema urije ayiguru kandi kasha yiguru kwa plane gayi ebitwe bintu bikora nange byaryo neshows z'abicu ayo nebisiri nagira ntigayi nanye nabone cyo kutebeza wowe witu ngakwata za video zasimuka mugaye musimu yanjye nagendine nayo yapo video kasimuka ezi wakwasa omunyonyi namwe haruma bakutembeye nkemere nkebyo kunywa katugeza yogati akabanza baretemere yanshobera nyankamanyire bitakuri ebihimba bareto buntu nguni mayonnaise nabureba bige gaspore gaye nabugira gabajanywe betinda biganasha bamizi nago gari gastori gari kufuka buryo buntu butaracenga kwa mwana nawe nabwanga nabitera igino kwetegereza Shalon atujyo munyonyi no yuke bitakuri biwasigomuka barumune bakuretera mizi ataho umutu akakwijera kiteka tekoki kagente ibintu basa kubiryanjugure gayi bandebe ninyimuka yimuka nabyanga watambara njara kuruga mu Uganda kwika Dubai mukatamburira shazinki zikazira nkesha mukaga ati mfutebeza kuni hihi tuhika ashahe tukaika ushaha emwe turi kuza kusimbura aho shamushanze njareka kononga nyowe twabyama njara yatwita yamawe tindyayo Dubai ganya bwizo berinta Dubai ngagira nti watujang okanoze Saudi Arabia first time so mwija mwaka Dubai ai tukakora endege stop araze kupaka nko tukubantu ruga Kampala tukapakinga Masaka ukagira ntati mwaza kumwarugamba Masaka ati mwa stopping ngambara muri kuza kabari na nende gishinero ho mwanya anyway
katugumizemo ati mwisha Saudi Arabia yoka hikayonka shazinge Uganda kasimbora shazinge iwa Saudi Arabia shazinge Uganda tukasimbora osha ha munana gwanyekiro twahikayo mukasheshe twahikayo mukasheshe twaguma aho turinzire enyonyi yite yatwongereyo kutwamazire yatwara twahika Saudi kama bitu bija batu ya airport passport zi turagarukira mu kuzireba wait kuwa rugeraha mwahika Dubai mwarugo munyonye yimwabe murimo mwazo ndijo yabatwara Saudi so kumwakere Saudi mwahika Ekyeyo what exactly happened hakabaho cyaho henyine kutwayikirayo batugira tukatujugira uniform batugira ati muguma twagumaho then batwara mukashenge kubatwira mukashenge tukashanga yabashija babaharabu twakubamanya twakumanya kujya no tibagamba n'urukiga wapi niga sign language twatakumanya twakamanya rujungu hadi tuhikayo kutwayikirayo batu ya passport zitu abasirikare kubazi twihireho ukano ryaho mukama wawayishana visa yawe barebaneshwana binibishwana kugira ntobwe mukama wawe mugendane konkito tukaruga office turakumanya ngutuza kuza office bakama bitu bije batukore ki konka tukabavugana cha ukano teka ngo umuntu urakwakire na shaki kandi manyangu no mukazi akubanye we visa yanjye kandi yoreka ngo mukazi niwe mukama wanje ninambaye yengi nakubanka rugaha Uganda byo nambye aha contract ina signing ninkwetegeza ati nyoni nyenda nintera makashani shaje SHALON warugo mu Uganda warugomba Bakiga Baganda abantu bagambo rumigo kuri zingana nabo waika Saudi Arabia passport yawe bagitwire 20 to kubasa kuruga ukatembenye ni ngogaruko mu Uganda hati omuntu yija kwakira tagamba Ruganda tagamba Rukiga tukamurebaga ukano yuhurota actually nkatina hakuba mukija kantwara nteko mu motoka yavugo rugendo rwa mayiro nkacukuma kigana ndi kureba turi kuraba mu nshozi zimbare umushanani guteteneka nagira ntikaya bandya katete mamu akubanka ninza kora mu kibuga cy'abakweta hayiro konko mu cyaro hayiro hayiro omucyaro kwe then kwa umushije akavuga motoka nahura natina no kutina kuyayekera ahantu yajya ntumanya ahita kuzani hari angurire bintu ekinkuijuka nkanywa ka juice ka orange ka juice kuruga Uganda ibyo nangaba mbitini ekiwabandize kunyoho naka juice ubwo ninka next day ekirecho konka tukayikanya kiro munonga shanka nkamushanje ninga munana Kyeyo ureba Kyeyo urebe mbera egeta wahezo Kyeyo immediately Kyeyo umushiza yanyigura SHALON come hati shohora ndeba nataha munju anyereka mama anyereka ntogo niwe mukama wawe bantwara umushenge bampe bijwaro bampa bukimwe kisa byona babi impereza abanyoreka ishenge cyane bajya munoza kwimuka mugasheshe koko natandukana akora kandi ngoro mukikuru atogo mukazo wabirari mukama wanje kari muharawo go mukikuru so ebirebyo by'uwabe ushikire yuko ganira nabo interaction socially ukano bubyuta n'abantu abo icyo twenda kumanya guy harye umanyirire kwimuka utimamo gyotashi harye jonshonga ganyi Solomon izoba atiko kwikayo nibareta abantu bona abo mu family bagira ntogu SHALON ati bakwereka ntogu ni braza wa ninga bisi oguno mwana waha bichinke bikungana kuja mnota kubicenga hati akari wo musigazi waho baramweta uridi hati uridi aisha anjira ngu naenda kiss hata bakatugira ngo abashija babo harabu tubetantare mukuza kusimbura bakaba briefing mpikayo umishija nyitaba anjen SHALON ana abikis
Gogo mshija takandeba. Ana abikis. Aha. Weka kiso kahuru kamanya. Kakisi kamanya kirajiyama go mshija kayatabura mpazigaye. Kisi utaramanya Mukiga. Actually nkiruka akuba kudiyantuka watera muntu ni bakoma. Nkiruka na isubira no munju. Banyita yenga kuruke mpaka mukama wanyo yarugira murimo nkankira umutizo be nagenzura atinkanye ncyakari. Hati naguma mushenge mukama wanje yaruga murimo yanje SHALON nenki ndukurira. Ndo mushija yansaba kisi. Ati wapi kisi yanamanyisa kavera. Otyo bagenda bandete akubana wakata kubasa kukinga mbere yazo mudoro haya yakavera yagira hard kiss hard kiss gati na kokyo kano muti chata kandi manyango bato mushiza yatandikira ibintu batugambire gayo mushiza yaza kuteko mnankeje so hati nawe akata kumango kavera maketa polythene katuje ngukiri Ankole Media TV katuchine SHALON Bakiga page TikTok kando chine nyobe yazini ZDJ aha tuchire Saudi Arabia SHALON umurimo gukagenda gutanko umurimo gwabe guriyo go kubanza first time abroad gukagenda guta general actually umurimo tukuragenze kubi yakuwe nyonka amanyire gukora kandi kuna ikira ibintu byo nabigibya machine so everything was good konka ni jana tungamwe buzibu akuba kaje takagira buzibu how was your daily routine kuja nkoko kwimuka kuno kimuko rero kana abamisho ko imukokora cyokora up to the end of the day kankera yetebekanisha nko mukazi zino zamurumo zoteka baheza breakfast abakuzamirimo bazamirimo nyine haba nabinabire nindebera babishye bari bato mwaka ine myaka nkagumene kitweka ina amkamshango myezi mukaga mukaina musigira kandi ko mwaka gumene kitweka then komara yobwira omukuru aka ine akaryo myaka nkebere nashweka so murimo gugenda gutago kankera mbatekera breakfast barya bagenda mirimo bakugenda sigara no mukikuru n'abana teka ranchi mbaha barya then omugiraho byamaho kake watakwenda kubyamo za simu yawe then omwe bazuteka sapa barya mubyamo so umurimo gwija ukagumaraho ubwireti ubwo wabandi umurimo kagumaraho mwaka gumwe n'emyezi ndagira ebiri n'emyezi nk'ebiri contract niyo wabo sayiningire yago contract ka sayiningire y'emyaka ebiri ujabaho kuri ecyaresire kurangu naruga contract ntakagimazire no kugira ngo ahinabire ninkora kugira ngo harwo wa mama akariho abana biyazire babasigaze akariho mushija kandi bari kumwe kitenisa aryo mushija muhanga karyo mushaka kandi ainda kunkwata kandi batuzenga kuyiba kwata no mushija ningo mukaza akakwata no mushija nibakwita mana yana nye hati ninkareba kufegwa amagara ganje naye cyanga nagaruka kanyine munwana wa kanyine group y'inabere ndi mbari kugeta happy family nabatebeza kanyine ho mwana w'unabere ninkora na waryo munyayuganda bari kumweta Vayora muryo mukemwe tukatugo mu family emwe konka different houses nija namutebeza babyo ne mwaka wanabere banamujya tumumanya yebi byandemerera let me look the way kugira ngo nakora ki narugaho hati mushija one day bakangira ngunze kukiningo mudiwani y'abashija yibakurira abashija bonga nzayo mushija yijajwire gushaka naenda kumpamba actually nkamuruma kwegwanaho naye kanaye cyanga bikazamwe kubiha kugwaza muhara wanje ngwagwiro mutwe byazamwe kufoginga papura kubaka kasantinye nagaruka Uganda byazamo kufoginga papura hariho mujo bamweta tona karyo muguru pa kugira ngo akayinira karihango umuntu akagamba urangu yagamba hati niwe nakwese gukora nka doctor ya syndication bya obani scan obani what cyo cyo kiri cyo mutwe konka twareba narebeka ngo narugayo ati watu jang passport bakajibiya omwaiza kushikayo okagaruka manyake cyangana bagira ntinyo we ngenda kugaruka muka kureba umwana wanje agwire kandi babizira ngo nantariho nabasa ku kwate bwa munije so I'm not working anymore nyondi yo neza kureba umwana babanza baya cyanga bayanga kunka narugame
konkanye kironye yibanza kujinjirya mu kiyumba zo mu fridge ngiye kuko mshana sibanindira ndi kuteka mu robo mu misho bori kangunge mu naku kamaraye bironka bishatu bantwara mu kibuga hayiro bankorera na keji nagaruka yo konka bakanyaho buri kimwe cyona bakampa passport yonka na ident card yanje ya Uganda bakankebera. Actually they did something I will never forget in my life. Bakanyaho bakanjura na busha we na nasigara kuko nazi bampe bijwaro bisa bakujura kuba baharabu bo nabashama cyo bo yakora nke kintu akarya nikibasa kumletera nko buzima ntagambira abo bagenzi. So I think in my mind ngo ogo mushija akagambira mukama wanje what really happened. Hati bareba nesimu yanje bagidiritinga na line zona neza Uganda line yanje inaha kagaruka hano najigirna waje repressing konka bakabinyiho byone. So okwija besides that problem bakana bakushashurade kandi bashashuraje bakana basendike sente zanje je ngandine buzima. So wija wagaruka mu Uganda nija nagaruka mu Uganda kwezi kumwe na processing naza Dubai kunkana kuja nkagendera ndukuza gukora Dubai naikana hinda state nazo mu Abu Dhabi mwenu shi cyabire uko takwera ricera ngo basagaruka kubaho abwenshi wamaze rubwire buco mu Uganda kakanogaruka. Shit happens kandi yo nikimanya nti no mu Uganda ntubasa kuba mwoza nkahantu ukoraho bikutaburoza handi kandi ubaje koza ave bahade abantu nibazaheruka namwana nyitu tukantugamana by then WhatsApp group nizo zabire zero mugamba ko uri interfine tayine shonga na wadeno bano tunga mwa buzibo kuba no botari wanyu kunka no bo maro busingo akabinja abana bajyana bo bahora stories zo bumwe babaja ngo waza abroad bakushara bakuyamunke some parts body organs whatever atoshange kintu nkiecho cyerekezo umwana kujanta agenda zekora ki ashe mu Buganda kani bagira ngo nibarya abantu nchikuremisa kutambara nyekiro nayo nintura nindya nemboga nazishangaye. So ahantu hona ni are kirungi nekibi wabo ine bad luck shit happens to you kunka kuri no kubayo no kushaba no kushoma mukama kakukwatira no kutambura mu mbabazi. So from there wa processing wagaruka Abu Dhabi was Abu Dhabi nayo wasigninga contract y'imyaka. This time around tindagenzera na company nkagenda na agent ebibangambira actually tigo nashangireyo kunagireyo nashanga ebibangambira biri different nebi nashangireyo tukayikayo banguzo mu Ethiopia babo bo kutusibira n'ishumuzo barakitwara bantungireje by then akuba kayikayo bati okurga bakaba kugambira no gukora ki bakanyango ninza koroga housemaid but we different ngo muntu yisha ngo mugambira cyo kwenda kai bazao batu bambi yabi but kuna ikirayo nashanga biri different banguzi like bakanshubuza oriya nabareza wagaruka mu process yo kuza entebe katembe nyonye wapi hati oriya na ba agent biyabana Uganda kwa kuisa kuri akuguza abina ma office bakanshubuza kuna ikira kuri njanga karya katari erinkaraye ningo kureba midara yenyaye no bangara desi abanya Uganda babateza raina nimba mushtami ngo ba Uganda kuko kadabakabare mutora murira abakampara murira aba bakutukoza ba employee na ija agent nyina ngo munya Uganda abanya Uganda mwemerera aronda muwase bere fest no sigara atkumwakireyo babatamudara koko kushanga aho enyanga ngo kuwa kureba owino kiri cyango kirye kizimba rora ini no buseri kiri cyango satu nakutwara kutamudara then yija tinyenda ndondera mu maji ati ba employee bija bari kuronda bishiba kubakorera mu ati mara Bangladesh aba Ethiopia aba Hindi amahanga gone ati kuhashyireho
wateka actually nyowe I was lucky nyowe tinda mazira ubwire bantwara kubantwire bantwara Abu Dhabi by then akuba ahuna ikireyo wikemwe corona yo kubanza niho yatahire mu bakinge bishahe byono 2020 yes hati kuna ikireyo batugutanika kutuguza online na office bazibinga ati bakaba batayichan jawe baguza wapi baka batera kuba kabine amanamba gabo ajanti ninyide umuntu ari kubasa kuteka ari kubasa kora cya akubanywe kanyine experience kuruga Saudi okay so nyowe nakora ki na rugahojo bantu ari mu state ya Abu Dhabi nakorerayo ndagira nkamara niyezi nke birnechweka natunga buzima omukazi akaruho muhara aho kujya kandi musingo rujungu yankorera itima yanyusa kuri Rolex engarizo na zona zaba umuharuka nokora nawe ningo akaryo muhara wa umuhara wa yanyusa kuri Rolex nabagambira bari makumpurikiza nagambira nyina yari makumpurikiza Natoroka Rolex ni Rolex rinkajike okay hati na niruka na za polisi yenda kungaruza yo nayanga akuba bakaba bacintire boda ya Abu Dhabi na Dubai kandi ahi office yanje yabireri ekayedwe muri Ajumani oine kubanza watambuka boda ne Dubai Abu Dhabi Ajumani. These are different states. No watinda bimanye chikuru nyoni yo kandi manye umwanya gunabire ndimu ngandya hana so nago mu polisi bantwara wayitwara polisi yes by cyakujemesereza kuza polisi nticutenye cause omuntu washomireho no basa kushomoka cyenga omuri UAE omuntu wena kastotaha ero oriyo ombuteka nobo ine right nobo tari sereve era nobo ine right kwegamba nobo ine right okuzo mu koti ukarebana na boss wa kasto ine passport ya kongesho ngabwe cy'abana nibazayo batanuka kubona nibaruga kunu babatinisize you cannot toka basa koza no na employee no munasi what inke kunganye we I had that courage ngo mukiga guy ni mukiga kwakujya kufanika turakwatagana butuno enewe mwe bari kuba muchatambura nitwe katukine SHALON wabakiga page hariya a TikTok nanyumbe yazini zidije kandi of savage ni wariya mashina kamera rumuna kitambuza dem swagara wao MC mashwe ko Mr Life nabandi ubona tukuba nitamburamwe muri abamani of course SHALON twatucagamba ariye cyo kushanga abana ni betina ibukagenda abwo buvumu ningashi abwo kugira ngo abakiga bone bikirizamo they have that courage wajoti nyoni nkuzayo ikikuretera abana bagera mu kukwetina kugira ngo nabo bagende ba reporting case ninga begambeho niki nyowenkanye amagara ganje I believe in this world that everything is possible. If you can kill me, I know that I can kill you too, if possible. Kare kintu kitakabasa. So since obu twabire tujyo munankeje obu twabire tujyo mu magroups abana bakani bagambe ebintu bingi hati we oyiyam ujente this one can nikibasika kandi nakindi cyakabiri social media etuyambiraho munonga oburyaho utomera nkabaro yazi bari nka TikTok bariyo ni bashomesa. So it's you wana na byamashemero kwa byonka toka iya konka me I've been following so many lawyers Facebook na TikTok abari mu UAE ati nchimanya to muntu wena obaryo mwiraguje boni iki oine right kubasa kwega so naremera polisi kubwa ekire polisi yampekiye kibaruha narabaho nagaruka office wagaruka office uja kuwa ekira poli office wagaruka kuno munga wa rundugundo muno
nkagaruka office nasigaraho imyezi nkamukaga bari baremire passport yanje. Okay. Akuba n'ubwire bwa corona bukaba hari aha boda hasibere. Nagumayo mpaka banondera umurumo murungi boss wanje abira ryo musirikare abire nansashura agiye mbere ndine shonga. Biso bunafegwa tata wanje. So takagarutse utakarenjere kugaruka kuzifuno bwo muruma office aho mubene mubaketadi kuja abantu babahereze byo kurya. Nimatuhereze byo kurya niba barebera niba buri kimwe cyone. Kuja contract yo gukora utakajenze. Nagaruka he nyuma ho kake nkatera wanyire kuno Uganda wenyine. Nyakaye mukazi we bakandi bamweta namwebwa mukaki kandi nza kuba ni muganga. Hati niwe nakoze ise kugaruka ya office yanjye yenyine wanze namdiranti wano manyangu nya passport yanjye nkajihoriya mu nankeje takubasa kucenga enshonga yo muntu none bangumbere mpire tinkugarukayo yareba naremeraho naguma bandebera paka ubantunjira mu rumo passport yanjye bagina bagiyayo nene kintu cyana cyabako wafuno murimo ati wa ogo wafunire gogo wa better than the other. Yes kandi ndebera nkashangamo abana bashatu no mukade actually bakaba bandesire kurebera mukade konka kandi nkoro mu njibiri owa mkikuru weekend zo wa na page wa mkama wanje so ukano ukora ntwabiri. Yes but I was okay very na we still mu abda. Yes atogumur mogogu ogwa benokora ogugwa heruche ukano ukora nkazinde kandi nkora millionaire wakutamburaje. So that was simple story about your life abroad. Yes. Ahandi ekintu ekyomutano ekiwarebera mu traveling ninga se kiwayegirimo iwe nko muntu omudyejo life yawe yiwatomire abroad yone kiwayegiremo niki akinayegiremo nti taro kintu kitakubasiko magara genseju kandi ekindi kya kabiri no matter situation hard it is noza kugirugamo. That is when you're patient. So ncho kiwayegirimo cyo kwabura umuntu oriyo cyo kwabura umwana ariyo nabasa kubabariye abana bakura bo mu situation yemwe iwarabiremo before utakagira mu rugo hendire na no mugambira ki kubaza gambira umwana ari yaheru bareke kwetira. No is no and yes is yes. If I say no, don't catch in causes. Even if you are cool. If it means to fight, omwa aritwa afe nikibasika ari. So nicho kwenda bakore ki. Bareke kwetira go kujya muti tibaldo mahanga go wabo. Kuri bine rights. Kandi kindi cya kabiri ekinkubasa kubahabura bakozesa jamasimu niyo shonga we kinoreba bamwe ni babi yanka wifi omuharabu we natakwenda umwana kuguma simu so oyine kurebe kante simu yawe nogikoso omubenge kandi toyine kwikiriza muharabu kwata simu yawe. Ekindi cya kabiri for you guys abakuzokwe mukatanduka kugira ngo mukama wanje angurire simu. How sure are you that phone is safe? Some of the time ni setting camera zabo. It's not good omharabu kugurira simu. It's not good omharabu kukopen njire simu yao. It's not good. Nibagenda biyamwe simu bakugura simu baza kukigura bakora email bagisettinga bagikuye wiri era kaburi kimwe cyona kigwira ashiwo yeshemere kwanti bampa buri kibambangurira simu of which is dangerous. Ninkwetegere so shaheji abakutureba NKORE Media tukine Shalon kandi ntabya zine ZJ tugiye mu rembo rwambara interview tukora runo tavern of course then turumun twenda kumanya wija wa tutakagira life yenyine twenda kumanya wija wa rubota abroad kagaruka mu Uganda kuruga abroad kugaruka Uganda kafegwa tata wanje so kafegwa tata wanje mukwakana 2006
2006 twamuzike 2008 konka ngarugayo actually ngenda kubanza kutwara kusima abana ba TikTok Rwampara Duchess, thank you so much. Ogo mushya kamberaho munonga John kubagambira nti mubaba abishye manzi no babashije manzi Rwampara akemeraho munonga abwanje yatera boss wanje simu ekikubaho kibaho yambwira nti sawa batakwenda kumpa Shalon, I am coming. Rwampara Duchess, I love you so much. Amoni group ya Queens and Kings ya Spicy, group ya Bakiga Nation eyanje, group ya Best Friends, thank you so much. Eya Shwenkazi Fane, mwebale munonga, mwebale mukama bampero muchi. So Takajiro, we are sorry and may his soul rest in eternal peace. Takajiro ntereka wajanguda chakaterera mukama wawe okuza kuja contract ke takahwira Ikaita kahwira. So were they free to release you kujangu bakwitirizo ije? No, they were not. They are not willing to kujangu ije. Niwe kamera nabagira nti okora kwa koma tinkuzagaruka mukora. That's why I told you, you always respect your word in this world. No wakordo mushinja ino mushinja mugambire, let him respect your word. Niona hindi, I respect my word. If I say no, never no. So Shalon no tugambira bari what they knew that you've lost your father. Onkaba kaba takwenda kujangu bakwitirizo ije. Mukama wanje kaikano kunjira nti okwa miliyoni 2 okasigara zikaza kora mu rufu no kurekura muri nyamugira nti sente tizikankiro abazire banje ninga abantu banje. So I chose my family than sente. So generally Shalon namnonge cyatuma twakwakira aha twakutayisa naba muri to nanye kenyine I myself Beazin Shalon kumanya mnonga kakumanyira TikTok. And you've tried ngeno kozereti nchamane kore reason through TikTok. TikTok iko kajitandikota TikTok akaru hamwojo bakantu bamweta Kingfa no mwojo wowe kucyazanga nkakura ari munywani wanje munonga na tata Chimbowa turyaba akaru kamwe actually chomero no mashomero gabo. So I used to see them nebintebe barakora banshemeza munonga nori ya obakweta support okori fan wabo okuba following ngandi fan wabo kurugano mwishomera kuba kandi bakwebazana na comedy mwishomera. Okay. So kubata ati nanje ndikugira nti aba bana nimba manya bintu nkebyo hati nanye TikTok yonka gitankana tankomwe konka katanka kubareba kiga office bakwa wifi yo za TikTok ndakumanya no kubikozesa konka aro mwishikini bamweta nakaketo Aisha nkani shoma nawe hati nareba na postinga munonga Facebook umubuze bebintu nyoka nindigura onyoka ntakubasa kwekwata hata binshoboreraje nanye ntandika mpora actually nkatandikana content yo Uganda akubani rugo rimo orunkumanya munonga kucyana n'urukiga kugira ngo niyo nakurire cyazanga niyo nakuriye kandi niyo nashumire na Rugana kagikoramo ibiri yo ukachitera. So huje watandika content nakaketo isha yakwejesa gukora content at TikTok kaje uploading nkazao kubweshongoro kemora. That is it. When was it? That was 2020 omunkom kwa mnano kwe actually hihi. So watandika TikTok waherize kurugoma struggle ye konkande muri zero distance mazina gwa kweta zero distance struggle ija yabaho kwa zero distance yeah ukano dikunda izino. Yes nindikunda mnongo izino eryo abantu abukira bamanyira media nibyo bakukira kumanya eryo Bakiga Nation nkarigira bwanyu konka zero distance obuna birendi Saudi ne kintu kinakozire nkatenke enkoko yasigara mushagama umuharabu katanyite hati nazo mucenge cyanje na urabyanyiga munonga nka mutima gwanjye nagira nti I'm remaining with zero distance to finish the contract na eta zero distance
konga abakushira ku ruhurira ni bari interpreting kwabo zero distance nkanta kumanyisa zero distance ya body to body eje yabe bakugerera kandi NKORE Media mwenjera kusubscribinga no kuwatchinga waka yitu no kutufollowinga buri kimwe cyone kitukora utakaye bwangu twine different channels nka Ankole Comedy Limited nayo muze mu subscribing and always follow our staffs, always follow whatever we do. We thank you very much for supporting us since day one. Ni struggle konka ni mujanka katambure nimu kana munonga bakadama abana baryo ku abroad ntubasimira kimwe starting with the one we are having here nabarabeijere hayi tumwina han tukusima munonga Shalon mwere kumana mu supporting nimwe mukore ibintu byito munonga na nabaho mu Uganda nimukore chamani tukine Shalon kandi twahika ahiba manyeri munonga TikTok Bakiga page tumeta Bakiga page yeah tureba abantu abinji Shalon bakija bakumanya wa content yo kujangu ukatandika urunyankore wakwate byeshongoro by'abana baba Western wakorera umusawundi zabazani baba Western Uganda kubyabe bitine mana abandi bakubira nke bitine mani iwe ka developing uta idea yo kujango bitandike actually ku developing idea yo kutandika content ya West akankani ngenda kuya akamanyero n'akajuko habwa bashije umushiza akija kwana akubuza ino mushiza wankwane akaryo musoga gasere bobo kumayanguwe no buri so ntaka atandikire nyenda manye ntimwe basere babaryokwe yo waserebu because abantu nabo bakwindwira serebu it's not good kwanda minding abantu omoja kiza yankwana tinkwenda kumugambizi nabo kumuhekitinisa akaryo musoga nje antimushtiwa nakunda watu yatokotanga bashije abandi so ngo kubatanga kuya ntokutira yanje anti nikunda abishiki b'abanyarwanda akana nyito munyarwanda namubuza bwaje nti they are so beautiful kumugira nti nimanga cyago akuwo kuwakunda kuyayo mukazi yanje anti nakunda abanyankore abanyarwanda watu kandi nimanga cyago agotarenda akabandiza Abakiga yagira ntabakiga aba kushare mbaru nagandi bahanga hati namubuza bwo tutarenda Abakiga yangira ndaba ecyo kintu kikanshasha I will never stop to say it yangira Abakiga n'abarofani barye bihinzi what that thing made me down kurugobwe nagira Shalon let me be proud of my tribe. Be proud Mukiga. So that is from that day natandika kukora content ya West no kumanyisa ihanga ninga abantu bone kintu kuba serious ukajotire be serious and do a content on TikTok when was it katandika diari kandi ukatandika nachi kugira ngo kambe serious nkore this TikTok content and what inspired you kugira ngo ukore serious kozo no basa kuba nyuwiti ndagizire nti hati naza akubanye wa TikTok nkaza on just question hati ukanda jya kwa katano kwa mukaga nataye ka video habwe kiniga cyakindi najya nti mwe umuntu kuruga kuri akakubuza nation yawe akamutera nti ngo Mukiga akajya mutori Mukiga nabwaki nabajuma bari komanyo hati video yatambura nyo kaza kweshanga yatambwire wona abana bagiwe 99 kurasa bagiwe tinga video yatambura natandika kora content y'Abakiga by then kandi yo mu izina iriba kweta free our comrade akwanyu kandi yo musraka hati abana bija bamfollowing ba West manje Shalon kunaza ga live ti hindura izina na teko mu Bakiga nation page from that day I've never changed it. And you've done a lot in promoting Western Ugandan content. Thank you. Both music and comedy. Abakuzana mwenu binji ati ya Western Uganda you've done something good and we thank you for that. Hano yantwenda kumanya iwe life ya TikTok kukahereze kutambura kasyo wakakozera out of anger awechi niko kakakora katambura kaza viral wija wateka teka ki
kuba abana kubanyagisireho muri hari mwiwe ikintu twatandika kukitambuza Ankole TV harimo ba Himbi King ikintu twakitera mpora twegitwa hati turiho abahima turiho ba Spice baruho mbwana turiho twena Western tukitera TikTok TikTok at Shalon kitu kikache cha TikTok like in vibe y'inkureba nto ocansherekeremo ba arachite chinkure ocansherekeremo ibuko kubano ko kuburyohwe no ukora of course wa watugambereho nyuma ngo umarabu natakwenda akureba uryasi iwe TikTok videos zawe nozikorera nkahi umuntu wena ine biroto nogendera kintu cyo bakweta time so nuyimuka ukora mirimo yawe then abaharabu nakunda kubyama nkawanoyeze myenda nojozo machine ugenda ukora video yawe yes so bano ukora video monitoring following cause social media netaga monitoring cause nyowe hata inabire ninyogeze myenda kai aheruye arumu yanjye so I had that time ni mboreka kuri ninyoza kasabani bahura machine nyitingirana nkora content yanjye etambo yes abantu aba kuyoza TikTok chiri abroad before coming here how did it affect your life ninga ekahindura life yawe inece gisiro inece yihiro yanguhi hakuba alobwo kora kantu karifane waruka nkarifane kayika bazire bawe when it affects them robo nakora video yakacyabari yandetero buzibu yayikano wabazire banje so nayishanga kitambe gwachi ikeri video uko karadio ukagambira umusaundi yo muntu karyo muhinda kazi abere barga WhatsApp group seze kukirogo mwishaka nashomesa ngashuwe kazi so yona ajigambira mukoro kuzana cause just ni having a fun kejawe yatambura yayikomba ntabinkochi nsaba ntabinkweta batata ba mama mwana yambero gate Shalon wafiro mutoni of course mutakasa kukigambira nagira nashaka konkiwe nko muntu ine mwo buntu nohemuka so content inkezo ocyanga waro kintu cyo kwenda nko kugiro kigambaho kikuretere oreba abantu kabedini what inkev positively akwato kanja ngo okubaserebora dera TikTok byona ne positively TikTok oh my god ekutamburire utakushika kuri akuba right now Shalon tinkwamya ngo notambura ha street yambarara kuruga ukahika mahembe ginti batajengoria ni Shalon so TikTok enyambere ho kumanyiko TikTok niyo yanye gisoro kiga actually kanta kurumanya but aho kujya kandi ngumani ngamba abanyakiga kuba jijira binji natandika kuba ni interacting nabo embo ko guma hantu nibagira ngo abatubire hamwe barazara abana barashwa so nayishangananye ndagamba mwaka kiga kindagamba but it's because of TikTok nyine family TikTok twihaye kigombe ikiba kweta together we can develop Bakiga ukigenda tukamara round yo kubanza TikTok nyine abanywana TikTok akarugaba n'abampire million nkisha plus kuzikatata wanje it's because of TikTok enkoje birungi bingi ejeshawe ne followers banga nyine mitwaro 5 something 5 neshweka something oriyo mitwaro 5 neshweka TikTok kuruga 2020 anka etindi kingona kumara nindebo kozire abana ba Western Uganda na mnonga beshongozi ba fact zamani baha bakorire videos zabo ashoze cyeshongoro okora musaundi kandi netambura hino waruje yakajati remirwe kugonize Shalon nyowe mama wanje akana kira kutugambira turi abana atwori banokorera umuntu nokore kintu nke cyawe so nyowe tinkwenda kunsima as long as Western languages niza international according to me
so cyonde kiranshemeza ku rugo mu West I will promote it. You will promote it. So ikintu no chikora tine wakushabira kajatiba niyo wantamburize ikintu canje. Chikobira kiriho and so many people could come in my inbox but nyowe turakuronde sent but money is not my problem. No. Omukago negukire sent. Sente nozigaze waho konko mukago kigumire kuwaho basiwe basi. I get it. And even if you na watu ngamuho butikirizana no muntu kigumira muntu kwebwa 100%. Yes. So abakutureba Ankole Media TV tutine Shalon kandi oyikoririze na TikTok. She had been abroad. Now she's here with us. Nyeta Beazini ZDJ kandi interview twakora Runo Tavern eyo murembo mbara anuya opposite na bus park. Waikaho you can feel the enjoyment, feel the happiness whenever you come within Mbara. Make sure that you visit that place. Shalon, I remember nyoina jire kwataganira ni mwa TikTok wao. It was you, Himbi Kingi, and Ankole TV. Ankole, niwari? Yaga Uganda. Yeah, arunjere abana babe batakufa content yitu ya Western Uganda. Kandi hine etinkugira ntoka mpire vibe ya TikTok. Ariho enjero na n'umutima guwabe nota hari ya TikTok kandi guwabe notombana. Ni omurebe naenda kumanya ukano chikoro toti ha mutima ninga hine omuntu waba kuforcing atikore iki. Nto nakuburiza ntariyo Western Ugandan artists ninga shi abeshongozi baha ababe bija bakakutanga utayeti. Nyowe ninkundo owita himpo. Ninkundo urimi rwanje. So okuru promotinga tiwakabanza bangambe. Nicinka kataho nkanyo muntu kureba ngo nakikora. Kandi ikindi cya kabiri no manya kuna rugirayo nkagambira audience ngunyo Mukiga. Everyone was surprised. You can't be Mukiga, you can't be Mukiga. Never seen it. So ati ndio ningambe bintu bye abantu abibabire ni bagamba. We have never seen a beautiful Mukiga what but here I am in front of you. Temuna kimurangambira shaka. So anyway ko wabo ino mukazi orukumwenda kumukwana no ijata kwenda konka wamugumaho okagumora orageza aho ushanga ya picking interest so waguma no teke kuntu agumenta content zita na nketi washanga nabantu baje kunda bakiga fane watu zibakashweka watu they talk the truth. Wow tutine Shalon kandi oyekoririze na TikTok over 50k followers abakumfollowinga TikTok kandi bari munni batitambuza. Shalon turewe yokoririze na TikTok taka jire hare ariyo TikTokers fellow TikTokers na munonga aba Western Uganda kubanora to recognize abo kujangu I recognize this one's work. Nibo ba okujanga bamba ogunogu they are doing well. Ni recognizing Himbi, recognizing Ankole TV, I recognize Omugaranda Alozale, recognizing Shwenkazi utukumanya nkafane Jose, recognizing Lizzy Ogowa Radio, recognizing harimwe abana binjaho n'abana binji mazina abahima nibinji muno so na mashwenko omumaro wabanza kurya mayirongi hey bashweko but otherwise takajire hari. I thank you very much kujangu mukakora kintu kiri edo nkabura konka nyondi serebo hati nindeba oyikoririze na nkabaserebo kubari kurabira TikTok ogyo muntu murundi nanyo obunkora nkajya ngureba Kanyarwanda kozagamba nawaje utiwe kana oragamba kinti kana jaba kutamo autotune oyikoririze na ogyo ori murungi tureba latest ojere wa uploadinga video ngo watwereka mushija
ngere ngo n'amazima ninga n'ebyaba serebe bya contract ninga ube norunda content norunda views na likes. Nyowe myaka jyanye tinkironda content kugira ngo ninye content. And when I come out, this is my boyfriend, I mean it. Currently, nino mushiija. Kumanya nka Rasta Rise, namweshongozo muri Western. And I'm proud of him. He's my boyfriend. I love him. You love him. Tuwashisha katare? Wano nyenda ho kugira ngo kano enda kunkwana. You are free to go and follow me. Embabazi zikumari. Watumara mani hati nora nanyi natanduka kwerera konka tugendera. Otherwise actually NKORE Media TV katutine SHALON Bakiga Nation's page. Of course you know I'm joking. Kandi nitubasimira kimwe gumani mutufollowing and mutureba no subscribing mukunda content yitu kandi mwebane no kunda Bakiga Nation's page. Tukumarira Bakiga Nation's page. Nikagambo chako gambera your followers na content creators na tiktokers. Kama nzisime NKORE Media kureka ngo mwabona mwasima kuntungira yakire tanye kugambaho nimwe ninga kusharinga ebina sharinga nimwe nisima ruhanga bwecho kandi ntakagenzere hare ngenda kubanza nasima papa wanje my spiritual father Senior TJ Collins we bare kumbereraho we bare kuba tata wanje murunji however much I know timpchiriro misho gawo konka noza kunsasira kamara wawe. Thank you so much for everything you did for me and everything you're still doing for me. Mwe bare ba tiktokers mwe na ba west abakuya abahireyo ku abehireyo gukora content ya west ndubakunda munonga kandi mugumize aha. Ekinkuba sakubagambira bantumwe itwe ba westerners titurajuma. Please abino muzago kujuma abantu. I think we should stop that. Mureka bakishemedire n'abakukunda n'abakitandikire bakigumize, but we are not that. And anyone who is ready to attack me on TikTok, you not get my answer. Habwo kuba embwa eramochera omuntu wetaramanya. You don't know me, so you have no authority to attack me because I will not reply you. Producer noza kunsasira kakanya kenkutekwa kubuza akunkuza kumbuza kuwarugere aho rugere kuriya aheru wagaruka mu Uganda okuza kuzayo okota kabire serebu kokori hati no basa kuba wabore sereba erusi wanu na no mukanisa wanyikore wabe no eshongora omuchachi kwaye konki okuwarize garuka mu Uganda abwa TikTok na nizine ryo kozire reko affectindire horitaninga how are you socially mu Uganda right now? I think basa kuchugambira kwa kunizera na eshere Uwizere wa eshere. But people could look for me SHALON ikabulaye what but God konka kumanya wabo rehemba bazarhanga na favor ya hire Esther mu kitabo cya Eseza. Everything is good. Mwe tokavuge no muntu akakugaja ati we SHALON ukatandika kwesanjera face. Twende tubi gakomaje. One day home is una abugine yashemererwa kundeba and I was like, oh my god, umushikiyarira na ninatandika kurira ko nyiwe tenda bimanyire. So washanga I am a normal person. Please watandike ibintu by'amarara nyorandiza. Mananye na kwata na horogyo mu. Ngo muntu wembabaze munonga. So mwe bare kunkunda konkananye nimba kunda munonga. Ndio muntu nkaburije bantu munyomoreka ebitinda bwenda. I don't want that. You bring me shaya. Otira NKORE Media TV kato atayesa SHALON oyikuririza na TikTok na itaba Bakiga Nation's page. Of course show is proudly sponsored by Nick Products. Tune products nyingi mnonga zo murembeza mani, so nitukusimira mnonga Nick Products ntubasimira kimwe mnonga. Producer if you allow me twatukozera tuno MC Mashweko nonyikiriza nkamweta wakache MC Mashweko. Twatune MC Mashweko of course. MC Mashweko ijana yongweshiwe bagire ngo ngweki omuhimana no mutiga
niyo rero nakorata so Bakiga Nations page niwo gumashuwe ko muhima mwihati nyumba Muhima kone tembera omukoma ko ka Museveni akatemba ko maka Museveni so ogyota sho muhima wi Anije tene songa. gamba umunonga imwe no mani mwamunywira amatemu haje Kasha manya ko kuba igusti kwetagisa. Noba no kwata hore ibintu biterera. So hine cyo kubasa kubuza ukace ko munga kamuganira oyihere hogo kintu kumubuza no kuzahero ko kushanga umwana mutantangira hero umwana mutonko gukutanga hero mbona hero ko nahashaki mwana aheru nishos nobarga mu parachute guys nobarga mu parachute ka parachute cyo wacenga parachute ngira no bari kuguza mu maduka parachute cyo wacenga parachute ati nyawe kubaza kubuza amashinga kuwarira mayirunja go na big gino tutoto tuwazire okahura torahura makachi omukanywa nkente kuna turire mbona norebenza arense star kumanya turya ngaturiya ndatucengereje waza hai konga karebense nazo munse ndijaze seria ninungije ukontoreba umuntu umugamureba mbabiri mbareba mbana tureba NKORE Media TV of course twine baserebu bajya guni MC mashwe kwa kuchira kuzana Mr. Life kabaka na ba Bright AB chakabare ubakwita Donizentuha Sakida Karunji Skynana na nabandi binji ba ujuke ngo gutwine SHALON Bakiga Nations page harucho urukwenda kungambira onka kusiba ikintu kwenda kugambiraho rero ni yenda kusima yenda kusima abantu abari following TikTokers mu Uganda hano mu Western na munonga abana bajya hero y'abana binji bakufollowinga kandi bakutukunda munonga ibintu bitukuzana kandi abundu kukunda munonga n'abantu abarinka nkasharo nogo kushanga umuntu or TikToker nogezaho kwe brandinga konka ukashanganiwe nogezaho still kureba ndije iki ya leta ukamufollowinga kandi utamufollowingira mu bubi ukamufollowinga je ikiboka kimuhabura futari kushanga umuntu uri no mureba konkore noge tate cya leta cyo kumpinga ningashi uri kugezaho kumugerega ukashanga nogezaho creatingaho ekinte kirungi hagati yawe na celeb mugenzi wawe ikintu cyo kumusima kwite tukore buntu usanga no manager DMSwaga yamuhereza yaje ati teka TikTok yawe tambuze kandi nawe agira umutima umurunge ateka aho atambuze so ninki kusimira mu kazi yebari nambaye no kuruwota kashwiro naneja kuronde rero tembana murebo kumwe so finally I thank you for always watching us, thanks for following us since we started. Tubasimira kimwe babagumere mutureba kandi kurwa twatandisha kusidisha ntiri beyazini zeje na nyine Bakiga Nations page of course na yigitwaho MC Mashweko the fane muhima akozana Mr. Life turi muntu marira na hina kabuza na nshaba obanze usibura abantu bagambira cyo kwenda kubagambira nukwenda kubareka nisima ruhanga ahabo kugira ngo ndi aha kandi nisima abantu mwe nabakunkunda nabakufollowinga nabakunda NKORE Media mwe bari mnonga followinga Western things cyono bani comedy bane byeshongoro everything mwe bari mnonga ntubakunda mnonga kandi tubaraganisa kubantu bare television. So many people were asking, I went to quite from Uganda. It's because you cannot see what is in my heart. I had a very big hole in my heart because that one kagenda. So I could go alone. Zahinaza ushanga ndikurira what. So nabanza nice social media, but I am coming with a lot of things. I have a lot of a big package for you, and we shall be having a great things in Mbarara Kabare hona but TikTokers tuzakubantu bahikaho
twine bintu bingi munonga ebituriyo ntekateka as we tiktokers no kura muntu yongera omisho kura muntu atambuza ibintu byitu omisho tukaba international. Thank you so much for watching. We love you so much. Wow, Shalon koko yabagambira ibintu byinje biturumwe planning tiktokers comedians bayigitane bakora ikitore kiri heavy. Of course tukumarira kamuhera katareke kaye niko bakugera. Shalon katujengu nkoko watujango ine boyfriend wawe kandi ukunda munonga one na mami wawe. Sorry for that kunkamoziri mse inalaiwa jiuna. He's in safe place. Osigize mami wawe no mukunda munonga. So wabotekere omukojo aho ryo wawe wawasigaza met entongo yenya med kabija binenja bon hati nojo hano yuhuro hano reko Chirifane mama ni mama and my boyfriend is my son. First born. Your boyfriend is your son? Yes, first born. So konkango nkokuna nabagambire gokuwa ino muntu muhenduko mberugo. That means if you're hungry, is hungry too. Nimujishasha babiri mugiro muzere. Omuzire niwe byona. If you don't love your parents, that means you're nothing. Wow. Nikochiri. Otherwise, thanks for loving us. Funny mulima. MC Mashweko. Iwe gyo mtunji. Ogyo mtunji. Wachireba? Kandi ubwo ryo mtunji wa amataga mwe wagagemura. Wagagemura wasigaza ekikopo kimwe. Ijo mukazi wawe. Mukazi wanje. Mukazi wawe woshwire. Ija na mama wawe. Wakuziri. Nocho hecho chikopo kimwe. Ashibona abana takije. Umkwikuru wanje takije. Atshibona abana asa takije. So ati nuga umukazi kujanya kutakwije. Icyo tikaba homanye icyo. Ati ino kuze ngenda kuba. Tikaba hecho. Naja assume. Tweshanirize nguyije. Kandi hatarinka takije. So ni byabi ambeyazindi DJ I've been here of Savage niwe yabariya camera DM Swaga as the producer of this show. Ni products ba sponsoring show na nyine Bakiga Nations ninga Shalon beyazindi DJ MC Mashweko we salute you mukama na akora. Noza kuchiriza ngo nyina mani. Nyina mani. Noza kukakasa ngo nyina mani.